Yeah, ali. Praise the Lord. Ia mono ma whaatalo whaatuli nei fiafi. Ile mamalu so tatou atinu pele sa moa whaiona whaafonga mai le nei fiafi. Tu fio le lalolangi o lo maua mai ele nei. Ala ata ia mate whaatalo whaatu ia te oele sofa pele lavo Yesu Keriso le tatou ali imano tatou whaola. Ia mate whaatalo whaatu fo imale so nei. Ia ona le atua whape fo i otu whaletua. I so se fata faitaulanga I o loo whaapea ona o tō ngā lulue ai wa lava le tau tuaina o le finanga lo le alii ma te whaatalo whaatia te o le nei a fiafi. Ia whaapea fo ona mole ato ma alo whaanga whaatalo whaatu I le mātou tima le Embarrass for Christ. I au ona le atua o lo whaapea ono ngā lulue mai ai I le whaapea fo ona tala ino le finangalo po le malo le atua. Praise the Lord. I au ona le atua lo ngā lulue mai au kilani. I whaapea fo I Australia. I me se fo le mātou timi Wellington nei. I le sunga le mātou taitai a ulale ma le wharatua ia sunema. Sunga fo ia soalo. I whaapea fo ia le afionga ia Samuel. Ia Fuima ono. Ia whaapea fo le mātou team a toi Wellington. Ia me se lava fo whaapitoa le mātou whaatalofa. I le sunga ia Mike Beretta ia malifaritua ia Sarah whaapea fo le au nanga le Global Kingdom TV channel. Whaafitai ai le alii ona o le nei ala leo o lo mamoli atu ali finanga lo le alii lo langi I whaatalofa atu ma whaafelo ai atu I lau sunga. Ia me se fo o tatou sponsors whaafitai tele lava I lo tō wanga le lei whaafitai lo tō wanga lofa ia le lau tō lango o lo whaapea ona whaatu mawina I pela tatou wala leo o lo mamoli ali finanga lo le alii le lalolangi. Ia whaatalofa fo I lau sunga lise le sunga le missionare. Ia vi ia le li ua mawhaiona tātou tātou se to lua mai le porkalame nei a fiafi vi ia le li ia I le matanga o fie fo le nei a fiafi mana ia o le tau ia tātou Wellington lise ia le li I le mawhanawhana ia me se fo le whaalongoina o le nganga pa ia le li le nei aso le tau ninga o vi ia le li le upo le atua nei aso ia whaatalo whaatia te oilo so lise. Praise the Lord, vi ia le li. So for manuia tusi. Ma lo sei fu ne fiafi whaatalo whaatu fo ia te oile uso po le palitua. Ia wa misia fo ile uso ia sunema nea fiafi ona si fo I fuanga. Wa ai ia moli atu ai fo ia le anganga whaafitai I ia te oile palitua. Awa fo ile sa ilia imale sa penanga o le tatou polo kalame nei a fiafi ia sa moa na ua watu le matou whaafetai ai o le au amataina ia le tatou polo kalame I le nei a fiafi I le tatalo. Father, we thank you, we honor you, we bless your name. Matou te pati patia lo whamaloanga nei whaafetai te ma awa oio le atua soifua o oio le atua I matautia, o oio le tama alofa, o oio le mātou whaaona, o oio le mātou wali. Tama e whaatau whaa, lawa le tangata, e whaafetai tama I lou, whaonga ina o le whaatau whaa, ina ia avatu se whiau mo lau whanau. Father, I thank you for the opportunity that you have given us to share your word. I thank you for your word. Whaafetai lau upu. Ele ngata ia o inahi mao. Ai whaamalo sia ai foi se tasi o le awhaiona. Whaalongolongo mai nei a fiafi. Father, I pray that this word will go with power. I alu male mana lau upu and it will not return void. And I pray, Holy Spirit, ini ia efesosoani ia maua. Taitaina e oe. Le nei polo kalame. Father, I pray ia whamania foi. Wai ma whaiona whaanongolongo mai le nei a fiafi. Ia whaamatala atili e loa nganga pa ia. Le mata upo le atala no ai le nei a fiafi. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ia sa mo o le o le mata upu le nei a fiafi. O ma sa ili le mata upu o te iloa. O se mata upu
e sele au ngā mo I maua. Amen. Hallelujah. E au ngā mua le upu ia I maua. Ai le I whaaso ai nātua. Awa avea fo ila le au ngā o le nei mata upu ia I maua. Ma te fia ai e wha e tu whātu ai le nei afiafi. A tonu. O le mata tali tonunga. O le a fe soasoani I ata oe. Malo oe fo I ola au na mo le atua. Ma o le au tu la po le mamata upu le nei afiafi. O le tatalo. Prayer. Tu si o te lo o le nei mata upu ua tala noaina malau ngai na so po lai whaatino ina I aso taitasi. Ele ngata ele soifu o le tangata ia. Ha o tonu fo I o le kalesia po le ngali wenga le atua. Prayer. Prayer is not prayer is a topic that we've been hearing about for so many years. It is a common topic. Awa ma'au mai nei afiafio. Matatonu e au ngā moi maua. E au ngā poi. O se tasi. Le a whaalongolongo mai nei afiafio. Amine. Tusi, ia le vava ai atu fo ila le upu leo le tatalo. No walo lo le sa ili. Ipo ile upu e leni. Ma le upu e peru. Ile vava ai ai la le upu e peru. O le upu e peru le tatalo. E ta o le tefi la. O le upu le tefi la, e tutu sa le leia ma le tatalo po o lau viinga. O le ese le ngangana sa mua o le tatalo ma le viinga. Ai tasi lava le upu e peru. So it's prayer and praise. Ile upu e peru, o le upu le tefi la, e sau mai le upu le yefa lao. O le upu la le yefa lao ile ngangana e peru. O se olona winga, Fama e te tilo oe I ate oe, e te ilo I ate oe, ma e sue oe, ma e wha masino oe I ate oe. O le winga na o le upu e peru I le tatalo. O le upu la na yefa lao, it means o le wha masinonga. A o le upu e peri palau, o le upu le o le wha masino. Ai te le wha masino se tasi, whamai e te wha ai oe I ate oe, e te sue oe I ate oe, e te wha masino foi oe I ate oe, e te wha tino inala le te emilia na o oe a, e te iaile mamalu o le ali, o na e wha ai lea, ai e sile maana ia le wha tino ina e tāwita, e le ngata na sue oe I ate ia, a le na whai I le atua. Ia e sue mai oe I ate au. Whaali mai. Se mea o loo. So le o le aspect na I le ngangana e peru. I le sawai o le to judge oneself. To look at yourself. And never mai ai tilo loa. Ma e loa mea nai whaale tonu. O na e whaia lea o se le leila. Yeah, that's the prayer. O le prayer I le upu eleni. Ia le ta watu nante. Wa se sela o pronunciation. But of tano I wha Samoa ma e o le prayer. O le upu eleni. It's whaapalani le upu eleni na o le vow. Vow, yeah, taimina, o sa tinonga. Mantu e ta lolo upu le vow na te mawhawhau lola I le whaiponga. O le vow. Ma le si upu palangi maua ma le upu le eleni. O le wish po so mana onga. O lai te tau tino atu le tangata na wa osi lua whenga ia. I se mana onga I ate oe. Whamai o te tausia oe e te tausia au. Ia, o le nei awhiawhia. O le ama au mai le tatalo mai I tusi, le tusi pa ia. O le foundation na le matala noanga le nei awhiawhi. Le ama au mai ni tusi, pai tau mai tusi pa ia. E fesoasoani. O te loo se whamanatu. O toa tele. Ele mate le awa o ina se tasi. O se wha manatu. Ai ele ai fo se mafua anga wa au mai ele tuale nei mata upu o te loa e ai lo nao nga. Ma o le te talo la, ma e tu ina mai la le fesili tusi. What is prayer? O la ele me o le te talo. Hallelujah. Amen. Whaftaili se. Ma vi ele li ia mana ia yo lau tala mai ma whaaso mai o le tamata upu.
ile i winga ese o tatalo. Praise the Lord. I lo manatu ile tafesili o ilo ulava malama o malo ilo ile upule tatalo. O le tatalo o po le al tatalo. O le tatalo o le awala lea e mawhai ai ona e tala noa atuai ma e feso o tai atuai lo tama o le laini. Praise the Lord. Ma o te loa lai lava fo isisi awala e mawhai ai ona e feso o tai lai tala noa, lai pe o ta tala noa ngale fai tala noa to tala noa mai oi so if apena le awala e te tala noa ile atua e ala lo tatalo e te lo fiso tai e te fiso tai e toi lo ali e ala lo tatalo o le o te lo ala fo ile na fetala ile atua ile perfecto Isaia fai mai le atua Isaia bala au mai Amen. Sorry, not Isaiah, Jeremiah. Jeremiah. Fai mai ya le atua Jeremiah vala au mai. Mala au mai ate au ona o tali atu ile ya te oi ma o faali atu ya te oi o mea te tele male fainga ta o mea wa ele loa praise the Lord. o te loa ole e tatau ona sila fia uma e sa mo lis ole numera le atua ole numera le ia Jeremia tolu fai upe tolu so tolu e a foi o le numera na tatau ona feso o tai na vili e tātou e Samoa a tātou le tāngo fia vili numera lea tolu na tā ua le Jeremia ele mawhai ona sila fia le atua le mea le te manao ai ele mawhai ona sila fia le atua ele ale mawhai fe ona tali mai ate oe matala noa mai ate oe pe ele tala noa tu ya te ia lai fa atali mai le atua i lau call lai fa atali mai Yesu ya te oe e te vala au atu i le numera na hallelujah e mawhai ai ona tala noa mai se itali mai oia ya te oe e tu sai maloma na onga praise the Lord fai mai fo ile tu sia Filipi lona mata upe fafai upe ono fai mai awana i popole o tau i se mea tasi ia fai lo atua o tau manao i mea malava i le atua i le tatalo fa atonga atoa ma le whaafitai. Praise the Lord. Vala au i lo atua tala noa i ate ia i mana onga o lo loto. Praise the Lord. Mana ia fo ia lise o lo fai tau ma lau tala noa i le tala noa mai le tusa mātaio mātaio lo na mata upe fitu fai upe fitu e se yo fai upe valu fai mai ia o tau o le atu ona foa ina mai ai lea ia te o tau ia o tau sa ili ona o tau maua i lea ia o tau tu itu i atu ona tau ina mai ai lea ia te o tau awa ai se o le atu e maua e ia o le sa ili foi e iloa e ia e to ina mai foi i le tu itu yatu ya te ia hallelujah praise the Lord ia o se vaenga na la fa so atu le se e tu sai male tafesili o le ale tatalo praise the Lord ia ona fa o matoile o se si vaenga lo na lua amen praise the Lord mana ele lo fa so mane ya fia mai o le fiso o tainga o le tangata male atu Amen. Awa ala unga mai le upole tu le tala no mai le tu ya te tato. Au le talo o le tato tala no atu le tu te ona e sa no ai le ya. O le talo foi ese foi una tu ese foi tu ainga talo. A le auna lava o ia talo ese. O le tala no atu ile atu. Amen. Pe ona itsa o le tu sine fa o le si le Jeremia tolu o mana tu wai le tu le pese le masanga o Jesus on the main line tell me what you want lo fa tali Yesu a o tata o le bala it's very funny because no tilo o le talo o se mea wale ele o se mea na o tonu o le tu si o le fia ngai ngafou. I le kenese le wha, lau whai tau ina atu whai upo e lua, ni mai o le whai upo lua onu. I le mea leo le wala au atu. Ve ona whetalai mai le tua ia Jeremia, wala au atu. Amen. A o whai tau le tusi le wha mai le kenese le wha, whai upo e lua, ni mai o le lua onu. Ua toi loe a tamula na wa, ua whanau fo e ia lana tamatane,
ma ua whaingoa ia te ia o setu. A wana whaapea ia, ua tōwhia mai le atua ia te au, le tasi tama o le sui o apelu, o le na whasi o tia e kaino. Ua whanau foi a setu lona atali, ua whaingoa foi ia te ia o e nosa, o ona po ia, na amatai, ona wala au atu tangata ili swafa o Yehova. Mai le amatanga lava, ile tusi o kenese, na amata ona wala au atu wai, ia tangata ile swafa o Yehova. O le si tuai nga tatalo tusi lo su e atu ai fo ile tusi pa ia. O le whaatonga, o le o lenga, le whaaperetania o le supplication. Le e maua mai le Filipi e whaafa i poe ono whaapea. Awane e popole o tau i se me tasi. A ia whailo atu o tau mana o i mea o malava i le atua. I le tatalo ma le whaatonga, atua ma le whaafetai. O lau tala no atu i le atua, e te whaatonga atu i le atua. I se mana onga o ia te oi. E te ole atu i le atua wa lefa mai le tusi. Mai le tusi tispa ia. Ole mai ati a ono o tali atu lea. Wala au mai no o tali atu lea. Ole o mea o matau te ole mai ati a. I le suafo Yesu o te tali atu. O le si tatalo, to inga tatalo tusi o le whaafetai. Thanksgiving. O le awe leo lau whaafetai. Le mau umama ia le tatalo le ali. Ina ua a o Yesu i ona so ole te talo le au mai ia le e tau mai o le whaani ni inga mai hallowed be thy name o le e hawe a le whaani ni inga i le atua o le whaafetai fo i nga o le sila tai mi tu si i le fo i whaava ai i le tu ai nga te talo le whaafetai o le tele o taimi e va pe alo tahalu i le atua ma tamana onga. O te whaatonga ma o le atu i mana onga o ia taita. Ai wawa o ina o le atua. Ai me te le whaafetai mua mai. E se me te fi whaaso ai le whaafetai tusti. Ia vi ele li ia. Mana i pere e sau no le whaafetai. O le mea i tatau na whai. E tatau ona e whaafetai i le atua. Ai sea, ona le lofo le atua I lo wala whai mai le tae ao, ma le tae ao, le aso atua, e tausi o le ali i ne uma te iai o le whanau i whale a onga, o tātou i whale whainga luenga. O nei mātua mātutua I maota malawa o lo, so you have to whaafetai I le atua ea, ona o le mālosi ma le ola, ona o le wha mālolonga, ona o mea lava tupe, mea ai lava everything. Anganga whaafetai. E tatau la ona e whaafetai. A mai fo e se tangata se mea te oe pe a whaapelana wa e fia mana o mea se tupe po se wa awale ai. You've got nothing. Te ia le sawar tangata. Oh, whaafetai ai Yesu, whaafetai ai le atua I lo manatu mai. Sa le se tupe a lewa. Alewa sau tangata lea. So, ele o whaapela, o le anganga o le ali ele na awe tangata la. Aluai awe tupele ya tusi. Lai le se tupe. Na sau lo tutusala o le awala mai le na o le lofo le ali. I le tangata le na o sau e mele tupe. So, mawhai, whaafefea ona e tu ua I lalo le lofo le ali. Whaafefea ona e le awea se anganga whaafetai le atua I ona mavenga. Praise the Lord. So it's a tau o na whaafetai I mea malava. E pea on whaimela fiong pa ia le lidise. Amen. Amen. Praise the Lord. E mana I fo I o le le awe o tatou mana o ia mata le tatou whaafetai whaani le enga adoration ia o mai le whaafetai. So prayer of adoration, prayer of thanksgiving, whamaili ko loso I whaafa I poe lua. Ia o tau whina o le tatalo I masala I lea mea, ma le whaafetai. Momo te salo ni e lima whai pesifulu walu. Ia o tau whaafetai mea malava. Leo na e sau no ai. Awa o le whina ngaro leo le atua ia te o tau. Ia kiriso Yesu. Amen. Ia o e tele atu ai ngā tatalo. Ai wa male o ai nei a o le sifo ia pule o le tatalo. Amen. O lo o mai uma o le tatalo, o le whaatonga, o le olenga, o le whaaneneenga, o le whaafetai. O te lo foi tusi.
ia so la o fatua faolaina lo tanganga e 5 minute le umale wo umata upu tatalo ai le tai a faila ia fono tatalo ale au lotua o te ofo I tangata le e ato le tu la o tatalo ai no wata matua wata faitau le afima paia wata ilo ai o le tatalo ele no le watu mana oma ele no le kala awatu le tua ini maole atu le tua ni meta timana o ai o le tato fa ne o le tato fa afetai o le tato ole atu ma le tato vivi atu ile tua amen ile tua ai te le atu le staff facilities o te mana tua ia te talo lo tina ma lo tama oh kale o te lo foi fa pena foi te no for ai se ata te mata te pia mata le TV wata fa atu ai te talo lo tama lo tina o te mana o la au mai au te talo fai o te lo va ve uma awa o ina lo nei tangata ele na o le te talo I mana o ai te talo male fa fitai male fa ne te talo le au no ia te o toia ia tusi fa fitai lava o le sita fisili o le sita talo lo te loa e se le taua ele ngata I te tonu o le aina a o te tonu foi o le kalesia o le intercessory prayer pe mawhaiona mai e sau manatu I le ta manatu o le intercessory prayer Amen. Di ele li ya mana ia li se ole taua ia ole siva ina le tatalo wa so intercessory prayer means you are praying to God on behalf of others. To so la ete tule ba o le sitangata male atua o la ete tatalo ma e fesilia tu ile atua mo se fesosoani mo le tangata le ete fesilia tu ma ete tatalo ile atua mo le fa malo longa mo le tangata le praise the Lord pe a fai o se mai o lea ete tatalo atu ile atua ile mana o lana fa malo longa ina ia pai mai le tangata mai praise the Lord na fo ia lo ta ua mai le tusina fo al apostolo Paulo ya Timoteo mo Timoteo mata o pe lua fai o mo pe na fai mai o le nei e mo I mea uma o te apo ia tu ia fai o lenga matatalo mafaatonga mafaaitailena e saunoa nei alise mo tangata uma lava so e mana o mia la you know o oe pe o oe ole ave fe au ale tangata lea ile atua so tangata lava elena se tangata fo ile you know elena se tangata la te loa po se ai so se tangata lava lawa e fa alongo se tala praise the Lord it's le winga la o fa mtalanga lise na se vatu la o le il tembi nei se tuloa lo fa o le example o le fa ta inga o le fa anga yo inga o le tatalo le fai o le afoi o le o so watali e se tama onga I le primary so na saula o tu so atole va ya so le alo nele lo va ya so ele o onga le o ya onga le na fa ya onga ona o lai no fole faya onga ona ua ngase se onto o la tinga ina fa mai so wale ai la se vasenga wale ai la se onga la faya le se faya onga le so I don't know him o tele lo le to alu faya onga o tele imiti le ai o le tatalo o le mana onga na le tu ile o le tamalo le o le tete matatalo ile li istamalo le ina ia pa ia tu le fa malo longa le po le ale fina ngalo le tua ya teia e fa ia le fina ngalo le tua ai o le tua au ile vale e avatu ona o se tamale onga I ona o lana fa ia onga o le to lua lana fa ia onga pa o tele lo stamalo o tele miti ai o tango fa atino le intercessory prayer e pe ona o se tasio manatu tu so o le tatalo atua ile li ia lo fangia pe tu sa malona fina ngalo lana fa amalo longa mana ia pa mai se tamale e pe o se o sa utala no atu nani se ile taua o le tatalo ile ile tuo o ile vama le se tangata praise the Lord
Hallelujah. Amen. Masango fele faso tu sia intercession. Ole tua oile ba. Mole si tangata. Molo a ia malo e kalesia. Yes. Ele concept le tolo le tu spa ia ia eskielu ma Isaya. Le na fatu le taua mai tu sielu fa mai. Ia ni tangata ba ai. Yes. E tu lunga pa Jerusalem. E leo ia le ai. E va ai atu lola le tangata ba ai I upe wo o mai le fili la o mai le fili e fa o mai se mala I te tono le ai. O na ili le o le pu. E fa pena umale ngaluenga le tangata a va ai po le intercession prayer. A o laite te talo ina ia fa ai loa mai le tua. Ai le io o mai mala. Au fa ai loa mai le tua. Ona fai ai leo se ngaluenga. Ai le io o mai le fili. Awa sauni. Ina ia awa nei fa atau nuina ia polo kalame le fili o mai. Fa pena umale tuo o tatou le vau tatou mo tatou aina. Po onisi fe o le tatou aina le italia le Yesu. Le I o mai tatou no aina o le fa atua tua. O lo tatou tu le va mo tatou aina. E te lola o tusi o te lo aina. E le o mana na o tatou te talo mo I latou. Ai tatou te talo pe. Talo pe. Ile intercession prayer ai te pai solo te spaia na vai le mai na te talo ne mia mo Israel le maule ne mia mo fai pe on o Danielu foi na te talo Danielu mo Israel ma fa maulalo ia Danielu ile atua ono le anga sala o le nu o le si intercession prayer fa mai o isa ako na te talo isa ako mo le peka ona ile fa na le peka ia la le mensu ia na mawale le tama le deka so tu si na o te lola le te talo vai unga po o It's a talo na te talo la pe wa ale pe wa le pe tinale o fa te inga mai la fiona pa ile tu fa mai o e parafa o lo te talo mo le e kale si o kolose o lo ta ue Paulo ila na tu si ia kolose ile kolose fa fa pe se kuluma lua o Peter foi a o te tonu o le fale pui e te ile e kale si o la te talo ai tu mai Peter fa mai ona sa te talo fa tawa na e kale si o amen o aper amo mo Isamael o sila pie aper amo e fa mania le tua ia isa ako mai ai foi le tofi o isa ako e manatu o tama e manatu o ene imisi se tasi o la fa na fa mai na talo ia aper amo mo Isamael fa mania mai foi le tua ia Isamael le talo foi amosi mo Israel le ta wale e tu no fa ipusu tasi na o nai tangata na le wa vatu ne fiafi o lo o tu le ba ele ngata mo le nu mo ainga ia le mana e foi o le talo le tama mo le tina te talo le tina mo le tama te talo foi le ia tama ia matu mo fana te talo fana mo matu o tama tu si I te mi o valua poa o te ia le te moia te whalongo mai waka ia tu lo te tina le wala te tono le potu le te talo mo ta ita ia te mi lana ia le te moia pitenta se lo ola ngona le pa ia tu te talo ia au te whapetai ti tilo fo ile tele la bea I mai o le tuelo le tangata o te lona le te talo a matua o isi fo I tani tusi ai se me tu ngan wenga au ata te ia o se me te tau na afia ai lo te sui lo tau au se fe mai ta ita ke ba pe ana halu lo manatu I te talo matua ele ngata I talo matua au ta mama tina matua wale kalesia o lo ta talo mo I tato io fai ngan wenga ile nei fo ia fiafi mo le tswele nga fa fitai ya te oele tama ya te oele tina o umala ngal wenga o le ngalue I ngal wenga ma fai o fe au tele a o lo ngal wenga o lo fai le fale ile tatalo ile tatalo po ile fai fe au ma le fale tua ile tatalo o tama ma tina ma tua fa fitai ila o to tatalo o pray warriors po ile global kingdom TV channel fa fitai
o ele ngata po I le ala leo lea au halu le upu wa halu o atu le tala inga wa tatou le atu le tino ne tala I atu awa apea ia pokalame lunga le ea o atu ai le upu le atua I le tu o le lalolangi I le tu o le lalolangi ona o le tatalo Amen. Awa na ibuta le tatalo intercession prayer le tatalo ai o ia ai fa longo lo se tala e pe fa popole vale nai oe se tala mai sa moa ita ai ngai sa moa sa moa lo mai se tala ta ia va ve ana na intercede o le intercession e sa male upole intercede o le intercede fa o lo fa tua pe tala fo ina ite le fa tonu le tua ala te o le atu le tua ma e fa manatu le tua ana polo kalame fa manatu le tua la o tama na e fetala e te fa malo lo ye ma ia tama e fa malo lo ia tau no tanga tana ia pe so fa popo te le watu le sa ia le o ma o mai le pesili lo na lua tu si na sa pesili lo na lua Wow, te loa e te talo, wala te talo ai le tali mai le tua. Ai sea, o le fesili la mo I tātou le nei a fiapi. E whape pea o na tātou whatino ina le te talo, or how do you pray? E whape pea o na tātou te talo. Wa loa tātou I loa tu ai na te talo ai. Ia, e whape pea la na whatino. Hallelujah, amen. Ia vi ele li mana ia tafsiri li se ele li wai atali tonu e lo ta o mai le ta afsili le ole vai nga mo la li self atino ino tatalo ila ula fo I su enga ia I mal o malama ia o te fia tala no mo le vai nga le ole eta o le personal prayer ia po le tatalo le o lava ia o lava mafutanga male atua ia praise the Lord o lau sa ilinga le te faia po o lau mafutanga tatalo le o lo e faia o lo e tu ina atua I le atua o lo tangata atua ia o lo mai lo loto atua o lo mafaufau atua I maulanguna wana o oe amale nganga pa I o le ali le vale ia tu sa o lau mafutanga le na o lo o faia I luma o le atua e ta o le personal prayer ia praise the Lord ele tio fo itala no mele tu se mata yo ale se fai upo ono mata yo ono fai upo ono fai mai o oe pe eta talo inau no atuia I lo wafiafi mapupuni lo na puipui ile eta talo atua I lo tama o ile mea lilo Amen. O lota mafo o lo sila mai ile mea lilo na te avatu fa aliali se tawi ya te oe. Hallelujah. Mafuta ile atua ile mea lilo. Amen. Manatua o le mafutanga lilo a oe o lau it's your personal maleatua prayer maleatua ia o le te mafuta le mea lilo pe ona tala no mai mata upoyono fai upoyono ia o fai ai la ile taimi na le lo mafutanga maleatua praise the Lord o le taimi na e tatau ona e fa alongo Hallelujah. Te whaalongolongo le nganga pa ia o le alii. Po le ase mea o le aia whetalai mai ai te oe. Hallelujah. Praise the Lord. You allow God to speak to you through His Word and His Spirit. Ia. E te tuulea vanoa. Ile vaa lea. E te tuulea vanoa ile atua. E whetalai mai ai te oe. Praise the Lord. O ina tonu lava. Au mai ai le atua le tali o longa nao. Ia. You know, o le ala lava to inga mana o ngala te ile atua. O le taimi tonu ale te watu ile li ile mana o ngala te mana oai. Ia ona e tu ole ole avanoa ile atua. Praise the Lord. Hallelujah. Na te amai ai sona You know, tali mai ai te oe. E tu sai ma sau mana onga Ona o mai ile vai ngalona lua lise ole tatalo le o le ale to inga fatilonga fai ai ia no o mai le vanga lona lua tatalo. It's a prayer of agreement or a corporate prayer o longa o tatalo le o ni tangata se to alua o ovatu ovatu ni tangata e tu fatasi ile fatuatua matalitonu fatasi ile loto tasi avala watu ile atua yale tatalo e tali mai oia
Praise the Lord, hallelujah. Ilo sunga missionary, I don't wale apply mai nei o fon tatalo. Fono tatalo o fili tatalo o bread chain. I to tonu le ekalesia. O te matuata li tonu lava lise. Hallelujah. O te matuata li tonu lava ile meale o le tāu o le mafitanga. Tatalo fa atase le ekalesia po le whanau o le atua. Amen. Wa o le tāu o le momoli fa atase atu o loto tangata. Ile fa atua. Matu watu fa atase o latu mana onga. O mana onga te tono le ekalesia. Hallelujah. Praise the Lord. O te tali tono ma tino. Ile tāu lea. Awa o ile la fa atuputele ina. Ile fia o tangata. Ile ngata ina fia tatalo. Ai fa pia foi ona lato fa amalo losi. Ma fia e ngā lulua ele ngā luenga le atua. Praise the Lord, hallelujah. Ese fo le mana ia luse you know o upu fa malosi mai le fionga pa ia le ali. E support ai le manatu le le corporate prayer. Na o lota o le tu se Yeremia luas fu leiva. Fai upes fu male lua o lusuma tolu fai mai. Ona o tou vala awa i lea ia te au. E o foi o tou matatalo ia te au. O te whaalongo fo ia te o tou. Fai mai fai pesuma tolu, esa ili mai o tou ia te au. Tou te maua foi, pe a o tou sa ili mai ia te au mao o tou loto a toa. It's very nice. E mana o le ta ua mo le tatalo faatasi. O faatasi lu mo le ali. Ave faatasi mana o ngai le atua le kalesia. Praise the Lord. Fai mai foi le tusi ngā luenga mata upu mua. Fai upesuma fa. Lela e ta ua alise, ua fina o pia ila tau nei umalava, ma le loto ngatasi i le tatalo, ma le ai oi. Praise the Lord. E ngata fo i lea na fai ta ua le tusi lava ngā luenga mta upe lua, fast full ma le lua, fai mai, ua tu mau pia ila tau i le mata upo la apostolo. Ma le futa faatasi, ma le tofingo le areto, ma talonga. Praise the Lord. Ia le ali, e sele ta ua. E tāua tele mafitanga tatalo. E le ngata e totono e kalesia. Amen. E whapea fo iso si whaala putuputonga lava. E mana o mia le tutu whaatasi. Ngā lulue whaatasi, tatalo whaatasi, mafuta whaatasi. E manui, o le manuia le nao le kalesia. Praise the Lord. Ia o sa o whaaso atu na lise. Praise the Lord. I tu sa male manatu lo na lua o le ta Fesili, amen. Mana ia o le whaasua mai tusi le lea fiafi. Ele nā tau le te talo o oe a i le mea li le oe mai le tua. Ai te tau fo ina e awai ati te talo tu mai mafutanga te talo. No o mana tua ila i ele o le whamai i le ngaluinga whamai na lato whaatasi. I loto matasi, i le tatalo. O lo tau po ele Isaia 5 ono pa i koe fitu. Mai na fausi ele whale tatalo mo tangata. I le mafu anga na fausi ai, le whale tatalo e whamai le tua, House of Prayer for All Nations. Le whale tatalo mo atunu uma, lono winga la. I o wai tangata tatalo ai. Nei whamai le tatalo lea o le tatalo mai whaatasi o le prayer agreement. O mana tua lola ia lea o le agreement o wafai nei. Ua mali malisa ngata o tua whaatasi lo loto e te tatalo atu i le tua. No mana tua lola i leo Paulo Masila. A o iai te tono o whale pui. Na pepese, na vivii, ma tatalo i le tatu te lo mentu. Na whaasa o loto ina. Basta o toi na la ua. O lalo te whaalongo atu tusi lau whaasua mai i le fono tatalo, i le fili tatalo. Ai, o mana tu, o e le tangata e tele tu angai fono tatalo ale tato e kalesia. O no o tele awa yatu o na e alu lo tamai, o no foma lo tina i le whale, i le whaida te alua ia lo tina i po, i no le politino, mai o le tino. Ai a saulo tama e ta uma mai lo tama tangata lai na watu i le fono tatalo ye le tatai misi lo tu apa ma vai o nga ia fa malo
Malo, o la lo te ata. A wa lo te whaalongolongo atu e whaasua mai le tāua o le fonta talo. A lo te loa na te whaatino ina. Hallelujah. Ai me se foi o le mea lo le fili te talo a le whai le tina matanga tina. O le tofu a le tina ia ma le tūlai te talo ai. E a matai le, is it 24 hour? 12 hour le? 12 hours. 12 hour, mata ia te o te fia la au te vai atu o sau le folafalanga o lai whai le ana pongi me fili talo tina. O te loa lau te lalue ia lai ta talo mai ia la o kales whawhitai tina pitone e o tiro ta talo mai. Ia au pena i ngalo ta talo mai. One motu sia ta talo. Amen. O te fia a maila o e ta ua le how do you pray? Whamai. Ulu atu I loa awhi pupuni lona pui ma tusi o te mana tua te no ono au mau te tono Yerusalema. E olo le sāpati o le aso o nai lea. E se le to o tele o e ono a mata mai pola spalaile. E pe obvious ai le aso o nai. Le ngā solo atu o tangata Iutaia. E o le sunaku e o e te talo. Ta te longo fia lai tangata Iutaia wai o atu malato shawl, prayer shawl o to pe tala the long ones. O te la a te ala tu le te alua ta itai le o la so aso malolo. A fai o lo te alu o te wai ele te tala ni fale o noa I te tonu Jerusalem. O te alu foi ne po te alu te mata le ai te wai. Po te alu o io te asi sa mo po te alu se fa no longo se mafutanga ale au ia fatu tu. E tutu I awala. E tutu I ala mangala. Matatalo. Ai lai whamai. O isi tangata. O lai whima na o e tutu matatalo. Ina I loa mai e tangata lai tatalo a. E luna e awale whaali ali lau. I mea lilo. A awale whaali ali fua. Lai te tatalo a. You know, for example, for inale, te lolo lao so mai sanga te tono lo ta vale te fa mai oi atua mata te talo a. No, ole te talo me so lolo o wai fa mata mai o mana tu ai le te talo. Ole te talo atangata Iutaia tusi. E fa a tolu le aso ona te talo le tangata Iutaia. A ole tangata Moselemi e te talo fa alima mai le aso. A te talo la le tangata Iutaia paatolu le aso. E whaasanga I le tu o ia Yerusalema. O whea o le laulangi o iai. A o le tangata Moselemi e whaasanga I le e te me te talo. E whaasanga I le mea o lo iai Mecca. A e se lo whaafitai I le te talo o le Kirisiano. Whamai. E lo o whaatapula ai ia mai le tato te talo. E to te loa te o atua I le te talo leo noa. Pa e ai se te talo o te fia au mai le ia fia fitusi. Wa o maua mai I lo whaitau te whatatau. E la o whaitau I nātala le mua ti mua te o iua. Whai palu. O le nei, o lo o manao. Ia te talo o tane I mea o malawa. O lo o sisi I lunga o lima le angasala. Ma ia le ita, ma ia le masala sala. Lono winga e ia te talo e te si ia o lima. O isi te talo e te talo to o tuli. E se le manai o le tala noa mai o le tusile a Paulo ia Timoteo whawai. A se si o lima lea masala. A whai le te angasala sala mo ia. E te whaato e se. Ia e whai lo leo lau te talo. Whamai au whai te talo pe e ita. Me au si o lima pe a ita. Mai, au foi le masala salo. Sama wala lo mo Ia, ese le, ia, mai tawa tu foi mai foi le fesuo, no foi fesuo vanu mai. Ia o tau te talo I le anganga, ia so umalawa. Wai foi ta o le tusina fa mai. O isi te mi tatou te leilo ai, upu e tatou te talo ai, ai sau le anganga. E fesuo soani mai. Ia tatou te talo. O le si foi te talo tu si fa so toileta fa o mai toileta sili lea. Fa mai te talo I le suafa o Yesu. Pray in the name of Jesus. Lela a te tapai fo ila I le faanga fa mai e te talo mai I le suafa o Yesu. I le suafa o Yesu. No o tali atu lea. Amen.
Praise the Lord. Ele si tu si fight au lo te fia va. Ai va tilo fo ila ele fa mai. Tato te tatalo. Tatalo ile fina ngalo o le atua. Pray in God's will. Yes, God. Mai le fe o fa mai le mo tu si mo su pu e vale foi po lu fa mai. Ona fa lo ai fo yo na lima ile langi. Mai ia tatalo. Lo lima. Mo le masani nga tapa ai sono le kale si ai se tanga to lai tu lo fa mai lo la ile o fe fe lo mai le nga tai lo la e fa lo a si tanga to so e nga tatalo ai o le me taua o le tatalo o le loto e tatalo ai pe si o lima pe le si o lima pe pupula o mata pe mo ini ala e te tatalo mai le nganga ma le loto ma le pa maoli e taua na Amen. O le taua na pe iso fa pupu tu si e tele i watu le ai ta tonu le la ta o tu le sita ile si vai ngol ta tatalo Amen. le praise the Lord. Ia malo lava o le lawa ta o tu i tatalo e tali mai ai le o le tatalo o le pe o tau atu le tatalo a le tangata moselemi ma le tangata e peo e fatapula e tatalo fatolu le tangata e peo e tatalo fa lima le tangata moselemi tu si ala tangata kirisia e fa fiana tato tatalo Oh, hallelujah. Ia tia ulise. Ele te tauna fa tapula aina ia tailo ia wa ese tali tonunga o te mafau ile alofa o le atua ele fa tapula aina le alofa o le atua ia tato tatalo se kone minute itula aso masina tausanga ele au noa tatalo ele au noa pe si vaenga na ta le si vaenga na le pato tafsiri lona lua yeah. Praise the Lord you know pe le ese tupe pe mai pe malolo you know mana tua pe le tua yeah. awana I fa pe na ole taimi wa wa tele me yeah. You know awana I fa pe na ole taimi wa le se me ona e mana tua leo le atua amen ai e tatau ona mana tua le atua I taini malava o le winga na pe o le winga na le opu tatalo le no tatali tonu na si la fia uma tatu Samoa ia tatalo taini ai bese pe le tatu te mana malamo na ia tatu matua na ia tatu matua e wai te fatu le se o te mana tua na ia matua ilo la so ifu matutua le sai e memu ala mutu taimi tala noa o le tatalo o taimi ma te faalungo o te le potu po le you know la mana ile momo le po le tolu fa va veao a taimi na le te faalungo tu la usu mai la pese le tatalo le you know la watu fai pe ya la fai le lotu fo le tai a fa afia la mai pe la fai le lotu ile po le amon you know le family le family devotion you know every time kai mi uma te ka longo atu ai le tata so pe fo la ole mo lu I tau mai fo ya ma tau le fa na ile taimi uma ele au noa le tatalo mana tua pe le I taimi uma fai mele le tusia ai mele tusia mo te Salonia 5 fai upe suma leono o suma valfa mai ia o to sanga oli pe lava ia tatalo ele au noa ia o to fa fetai ine malava wa ole fina ngalo leo le atua ia te o to ia Kristo Yesu amen praise the Lord sa mo le tunu pele ia tato nau ile atua ia le tatalo amen awa o tasile na o penga malosi le Kirisiano amen o le olanga fia e sa ili ile tatalo amen o lo ta ua mai fo ile tu se kolose le pe ona e ta ua a kolose na fa lua fai pe lua o le tolu ia o to fina o le tatalo ia mataala I lea mea ma le faafetai I nā tatalo ia mo I mātou foi
ina ia whaavanua mai e le atua se whaitatoa o le upu mo I mātou. Amen. E sele mānei o a whionga le li, you know, o le whaamalo si au fo I lea ma se lui fo ia, you know, ia tātou. Tanga ia te o tō o lo whaafunga mai, ai mai se fo I maa ua, o lo pe o na maa mai ale nei mata upu. You know, e lui fo ia te I maa ua, ia, you know, leo langa tatalo, aua nei man misi le tatalo, aua nei atonu e misi ono le pisi, pa e ile taime te mafau I le ali, ma tu ulo wanganga maloloto I le ali, o lau tatalo leo ale na nai fai le atua ali se, ia pe o se, so atu le nai le ta, amen. Papasai lawa tusi pa wala le si tusi si ima tusi pa iwati kia luka mo bua feftu walu fa mai. O fetala tu po o ia le fata oto ia te lato. Te talo so. Awal fa mai vai. Ia te fa longo la e se kau kara so wa ia. Ele mana ia la tato tala so wa le talo so wa. Fa mai le o fia fa mai te talo so. No inga tato le kirisiano. You can pray from when you wake up until you go to bed. Te talo e leo noa. O isi taimi e langona ia lo leo e lo te talo. O isi taimi e le langona ia e lo leo. Ana te talo lo wanganga lo loto. Ai whai o whi au po o kuka. Po le te awe le te awale le te lunga e le whaida mo ini o bata au. A le te talo. Amen. E whaatapula ai te talo o isi talo tununga. Ai le whaatapula ai le te talo o tangata o Kirisiano. Amen. Mi ia le atua. Amen. E whaatai lava ai tusi. Well, le wa tata whaalongongo le tele o te talo o tu inga te talo e te talo ai o le loto te talo ai. Ai o le fisili la muli lava. O a te talo. O ai tu ai inga te talo e tali mai ai le tu. What kind of prayer does God answer? O te loa e talo te talo sanga. E le tali mai le tua. Ai fo e talo sanga wa tali mai le tua. Po e so manasu faali mai te talo e tu inga te talo e tali mai le tua. Amen. Hallelujah. Ia li mana ia le fesili li se wa e pe ona e sa noa. You know, i tatalo e tali mai ai le atua, matalo e le tatali mai le atua. Leanga ili mafuanga, Praise the Lord. Ole tatalo la, ole tatalo mua, I lo ulanga I loa, ma lo tali tonunga. Ole tatalo lea, ma le loto fa atua. Amen. Ole prayer of faith. O tatalo, ole tatalo e fai ma le loto atua, ma le tali tonu atua, ma lo tali tonunga atua, e tali mai le li. O lai te tatalo I le nganga atua ma le whaamaoni. E tali ia tatalo whapena. Oh yes, o te moti noa le lei, e tali mai le li ilo mana onga. Fai mai le e feso e ono fai upesu ma le malu. Ia o tau tatalo I le nganga. Ia so malawa I talonga ma whaatonga uma. Ia o tau mātala pea I le nei lava mea, ma matua tau sisi le whaatonga mo tangata pa ia o malawa. O lo tala no mai fo ile tusia e peri suma tasi fai upu mua mai fai upu ono lise fai mai o le whaatua o le whaalango lea I mea ua whaamoe iai o le mauti noa lea o mea e le o vaia o le fai mai le fai upu ono le e fo se whaatua e le mawhai ona fia mai o ia Awa tatau I le aluatu I le atua ona talitonu o loo soifua o ia foi na te tauia mai o matua sa ili a te ia. Praise the Lord tatalo ma le whaatua. Lise e sele mānai o le tangata I ola whaatua I le ali. Oh, praise the Lord. E na te mauti noa le leilo na atua le au ona iai e au maia le tali o lona mana onga. Awa awhaina o tatalo. Ai le se whaatua, nai maneno le man whai upe ono, e matua le fia le atua, matua le fia le atua I tangata, e le se whaatua, vi ia le ali I praise the Lord, mana ia fo ia o lau whai tau atu le se le tusia ia kopo e lima, whai upe suma tolu, se ia o suma le ono, na o loo whaamatala mai ai, vaenga I tatau o na whai al tangata, Fai mai ati ngā ina so outou, I nā tatalo ia.
a fia foi ina pesa ia a mai foi so oto a mi atu to ino le kalesia yo mai tatalo mo ia praise the Lord ma fa au ia te ile suafa le ali Yesu Kristo. Praise the Lord o tatalo fo ia faia ma le loto fa atu e fa atu ina ile mai ia e fa olaina fo i o ia ile ali. Nenga ta foi le fa mai a fo i pe anga sala e fo i pe anga sala tangata e fa amanga loina i tatou e le atua ona fai mai lea ina ia fe faali ia o tonga sala matatalo le tasi mo le tasi ina ia fa amalo loina tatou. Praise the Lord, hallelujah. Na fo ilo ta wale ile mata yo lo suma tasi fai upe lo sulu o lo suma lua o mea o mafo i to te ole atua ile tatalo ua faia male fa atua e maua lava e o to. Amen. Praise the Lord. Tatalo male fa atua Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O le si tatalo lo te lua e tali mai ile atua. Amen. Sorry to see you loa na le sio manatu o isi tatalo ia mana ia le fa so mai o ile mana o ile tali mai hallelujah. Yo le si fo le tatalo so le se o le tatalo fa tawana o le sina to ina tatalo na fa tato fa tino ta ina ia tali mai le atua Samoa a fa pe o Yesu mana onga lilo po so mana onga fa pitoa wa leva na etu ile ile mesatali te lola la fa malo sia te ole fa fine. Praise the Lord. Praise the Lord. Teva ayane po yesemi omisi alise po yesemi omisi wa mafua yona le tali mai le ali. Hallelujah. Praise the Lord. Po yefo semi o fa le ton wa ile va o e male atua ba ai po omisi lo wanga lo to fa atua lo wo langa fa atua ba ai po le ale miele nai politi ai le va o e male atua praise the Lord. Tato wo ile atua male loto fa amawalalo. Amen. Umala ona to siaki va en ia eta o eta ono tato fa eta talo no tato to vala aule ile ali ole atua alofa muti vale etele ngeselo na to asa tumu o ia ile alofa male alofa muti vale. Praise the Lord. Awa ole sa ili maua ia ole tu ifoi ina mai ia te ia. Hallelujah. Bi yaleli awa ele ya senga ole tato fa tawana ole tato tatalo yali. Praise the Lord. Male tama titi alise ya wale pe umasani ya mato ya wa faifa na usetilowa te lole le ina vinga la tama semea vinga lava tawana fai lava lona fa so samai tawana mai ya se Italia tule mele mana so once ala Italia tama titi na uma fo ila lona fa tawana mai fa pena uma fina ngalo le tua ya tatu Samoa praise the Lord emana ole tua tatalo awana fa tawana wa mea o mamafa lo mafafa o au mana onga. Hallelujah. Etali maile atua afai tatalo male fa atua tatalo male fa tawana ai fo ilava enga tata o fai pe ona taua. Praise the Lord. Siaki po yaini ne o fa le toro mafuai ona le tali maile le imana onga. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, amen. Thank you. Hallelujah. O te loa ta o te mama le taimia. Au no le taimi o isi tatalo tali mai le tua. Hallelujah. O le tatalo le tangata fa maulalo. Oh yes. Fa mai le lua no fai nga tu po fitu fa se fa. A fai fa maulalo lo nu. Wata o lo ingua mala so tatalo. Musa ili ya tau maliliu ese yo la tau ala le ama. Ona o fa alo moile mai le langi ma fa mangalo la tau ngasala ma fa ola ina lo la tau no winga liu ese me tatou ala leanga a tatou tatalo tali mai le tua na te fa mangalo ina tatou ngasala o le si tatalo le tau le fa ta oto fa mai fa fo mai le tua le tatalo le tangata ami o tonu yo le ami o tonu o le tonu le va o e mai le tua ole tono le va o e matangata
Amen. A faila lai te loa le tonu le va oe ma le tua ma le tangata. E tali mai le tua ia te tano. O lai fa mai foi ia le pet momo pet so pet sulu a wow fonga le li. O lo fa sanga ia mi o tonu. E tali le tua ile te talo o le tangata a mi o tonu. Amen. E ve foi la ma se fa manasi ia te tato wa. E le tātou ngā luenga tauna i te tātou ia tonu i tātou a mio i lumo le tua. E le ngata i lumo le tua o tangata poi. O le tātou te talo atu lea. Whamai, e whaafafonga mai le tua, matali mai. Amen. Ia pi ia le tua. E titilo toi, tele fo i tangata wa tali le tua, ia la tau te talo. Te talo a Hana, te talo a Esekia, o le te talo a Cornelio, o le te talo a Paulo, o le te talo a Isaako, tani yenu ta vita. A whaile na tali le tua i te talo a tangata o lo o ta oe tu spaia. E tali fo i le tua i o tato te tali. Tu si vi ia le tua, vi ia le li i nea fiafi. O te whaftaia le tua, e le ngata le a o ina o i ta ue le te talo. A o te lo fo i wa abea fo i lea ma se whaamanatu i eo mawhai o na whaanongo mai nea fiafi. A o le tātua i le whaaumaina o le tāpua kalami le nea fiafi whaamalo lapa. Pei ei sisi ma le la tātu whauma le tā mata uku le nea fiafi ia malo le msai sa moa a le la whaumatu ma por kalami. O le o fesili a oe tusi. Ilo oe o langa te talo. E ini te talo. E ini le sona i te fia whaasua mai ai. Mo i mātou le nea fiafi. Hallelujah. Ia le li whaftaia i le li i le tāmata ulisi. Awahe e sele o se mata uku e sele o ngā e le ngataina lu i tau ina i fo i le mamalu lau whaafonga a se tatou atu. Ia e mese lava fo i o ta ua ia o tangata o na lea li i a ia. Pai se lo o te mana tua i le taimina o whato ansaua lava me Samoa a ia. O saulea mai Samoa uno fo na o uso mo to tele o uso mo to ngane na no fatasi o te saula o te lotu e whakasa Samoa o te saula loa wa ia na uso mo to ngane le lotu le tātou pe ona iai ia o te vaai iai e se le fia tatalo e fai fono tatalo e fai la tu vi inga e mafuta i taini uma lava i mafutanga ale lotu i fai fono tatalo le kalesia o aonga tuspa ia so se mea e se le fia o la tau e mafuta o saulo lea o se lu ia te o tilo pe ai le la tau lo latou fia i mafutanga tatalo me mea uma le kalesia ia o fia ai fo la a matau na tata e toi malo mafofo fo le o te mafuta toi ma se ia o mai lava la i le taimi le nei o lo ola pe le fatu le ana toto o lo tupu pe le mafofau le taimi le ana to no mai mava ai mahalu fo i mafutanga le kalesia praise the Lord ia o ina o lo o mai lava le taimi nei pe o se mea Somalia ia te au lise pe o se mea fia ia te au lo tatalo lo walu i mafutanga tatalo pe fo ne sa noa praise the Lord mafutanga tatalo le kalesia it's something that I'm looking forward to it. Okay. O te manama mai ti ngale le lava va ti ngape malu lu pe timu. Oh, hallelujah. It's a langona. You have to go to Ifalisa. It's a tau ona e halu Ifalitatalo. It's a tatalo, tu fatasipeya o le ta corporate prayer. O le fono tatalo atangata, talitonu, tangata o le kalesia, le talitonu ma fatuatua. Ave fatasi, si fatasi mana onga o le kalesia, ele ngata I mana onga o le kalesia. If ape fo I mana onga lavo ta ita lava ia e tatau ona wofa, e tatau ona e halu le falsa. O se mafutanga mafanafana. Ia. O lela o mala le taimi nei pe ona o ta ua.
ese lo fia e tau ia saulunga tato screen from tatalo es faraili o le fitu le fiafi po le alava o a onga tuspaia ia ona o le tatala no le tatalo pe fo ila o mana tua fo ila fili tatalo le kalesia he say you know it yasola taimila oka oka so look forward to ya fili tatalo praise the Lord. I don't know lai loa e mai tau e ni tangata. E hamo ave o se ofana o lai te se ofana e ave e uta o lato moenga o ia afu o alunga se tulo wana le fafonga Samoa o lato palani keke o you know mattress e ave if amo moe le hall ona ole o alo te alu o te fia awai wa e amata le filfita talo le kalesia se fulu le po ai uma le ono tai o le po atoa te no le se te le la mona lo vai te le la mona Sofia moe ona ese ala wa tutu fata si le kalesia o pese nga o vi inga o talo nga ile ali e tela ngona ya lo malo si fale nganga o le temi fo ile la te sa ili o e pese o e vivi o e tatalo tu watu lo to le ali hallelujah o la te sa ile baptizo ala pa ia o e no wa temi la tu fita o fao o tangata e o mai you know le to atelo tangata e o mai fita talo tangata fo ile fenga luenga po ia na le watu fo ile po na tangata le va ma fenga luenga va viao na le watu pe tasile tu la lua to e ol fale I mean o mo moe wa life e usu va venga luenga o ta itale ta te le fenga luenga le sto nai oka o te you know oka so fia eta pena se o lo fia eta pena la fana na tu le fola la to moenga tono le hol e fo fola ile kona le ila e fo fola i moenga tamati ale taimile na wala wata ta pena fia la oi le te halu e te fia maua se fa amanianga fa le nganga e te fia mana o mia le baptisonga le nganga pa ia praise the Lord lise ai ese fo ile le taua le taua o le mea lea o le o whaatasio te talo ma le ana poni. Ea. O te matuata li tonu lava o le vaenga lea. Hallelujah. O le o wafo ila e te sa ili le ana poni. E te sa ili le ana poni i le li i ana whaamanianga whaaleanganga. Ina ia e maua baptisonga le nganga pa ia te fia mana o nia whaamanianga le li i lowo la i tupu pea lo malo si whaaleanganga. Ea. So o le mea na e laina e tatalo. Ona e halu lea ona foi na elena e sa ili na pongi ona e halu le fia o le la walu mafutanga tatalo fit tatalo o le fili tatalo o le prayer chain so every hour I want to pray kinga le foi le fili le se I want to le fenga foi la fili tatalo le kalesia e fai group pe o le grupa o te lavo o le grupa tina o le grupa tama ia e tula atu e tatalo e tama ia ona fa longa mai lola tama wa sa vale tutina you know it's a soa like 5 minutes apart ia so le tatalo o te lolo tina fa longa mai fo le ana tama lo pe tina ia tutulo fo la to ho tua le hall ia o fo le la to ele motu ala tatalo ala to fo to le hall o le walu fo ila le tu watuli fo le tu latina fa pena fo ila fa longo mai fo ila tina wo mai la tele vo tonu ia na fa se et fo ila tina alu fa tasima tamatu le hall ai fa wa pe le mafutanga la tele vo so o la fo eta talo mai tamama tina tu le hall ina ia maua le mafutanga la tele vo le nganga pa ia oka se mana ia lise it's a challenge oka se o se lui tau I lo tau langa sa ili ali ese lo fia e o mai ino e mo ia ite ni e ngalo ile tatalo pa ia I peila fa teta ia fa pe o tae au ia tati ala foi wa tatu wai so o lala wa topela nga yo so ele ilo ma fofau oh thank you Jesus ele fa pena o le mo ini o fonga e fa ele tatalo fa fetai ale ali o talo ale ino talo e tauni ale fa fetai le mo le sofo e o mai fa fetai le malosi fa fetai le ola le la walo tfenga luenga le la o fa na le onga so you know let's tatalo e o le me fo la e semana ia dise o le lu I fo ia o le me le tatalo pe a o ta vale ia
you know o se lu I tau fo ile na mai ati ha o fo I la o tilo ia I le o ina fo I o te tono le kalesia I sa no ia le tama fi au ia te talo te tono te so se mea te ai fai le te talo tono te avai ile na fa pe lo ile na o fale ile na o fenga luenga o se mea te tono fo te avai se o le fo ila o te tama fai la vai fai tu langa na ona o la te fata ua le tatalo ona o le alofo le ali praise the Lord you know ile te tau ono tato te ua noa ina le mafutanga tatalo ona o lo tato te mana tunatu I manuia o le ali ma le alofo le ali le o tato wola le o tato manuia le alme tau fai tatalo I le noa tatalo ma le fatuatua tatalo I te ni uma e tali mai le ali praise the Lord ia o sau faso atule na lise hallelujah praise the Lord fatai tu si me faso ne ya ano le tati o wa o la ya na o ina o ma tu le tatalo sa fenga sa ona fati no ina le tatalo ai pe fai no fi si sai mi pe ata ana foni wa e sa ana foni lo pe wa ma wale sai what's the letter fi tatalo ya ina wala wa o ina o matu le se talo fai matu tanga talo le ono le sai al fitu la fia I ola sai mo walu ese ai tau sanga ina o walu ai Israel wa alu ese mamatu wa o lo te talo wa lo fai le me pe ai ni ata fa pizza o li te le toi bili me o matu e te talo mo te le wa tai lo fa ti no le te talo ai mana ye o te mana tu as fi te talo e tono le ekalesia I thank God ele ngalo eta en o te mana tu ala ele konfernisi na waluai ai pesili maile failauna ole wa mailo langa satana because ole o ya una semina ese lo fi fai taule fi ma pa ele tua ese lo fi bibi ai o tele fi te talo no lo o sa lo le mai ko pinisina ole tau talanga a feel prinko so lo malana tusi ile te talo la titi o tusi o se peo sa uluina po se challenge ia te oe le te whaalongo mene ia su e lava oe ia te oe o feo le o lo langa whaanenganga o lo o mana o mia ona tupu a whai o le te talo ia mea le neima ta upu whaamanatu ia te oe a pa e te whiwhia te pipi e te whiwhia te whaalongo I launga e te whiwhia e te whaitau le whio ia ai te le whiwhia te talo o le neima ta upu o se whaamanatu ia te oe o le wanga ia maua whaamanatu ia maua anga ia te oe tusi ele te talo e se lo whiwhia o te loe se whiwhia o le tato ama vera for Christ if I ele whai uina ia tato pokalami o le te talo o le whaamatanga e mawaile ava noa e te natu mo ele nea pia a whai wa e whaalongo mai I le nea pia wa I loa wa toe mina o mia le toe whaafowina o lo matanga po oe foi e fau lau whaalongo le nea e fau ia te oe le whaalongo le foi so ta inga malong tala noa I le atua o le e maua le apa noa a fau wa e whaalongo le nea fiafi ua nui lo loto wa e fina ngalo e te talia Yesu a wale te talo o le tala no atu le atua a fau wa e langona le mea wa e se se ai ma le ansala e sui na atu I le kusoi atu se fai le te talo mo oe you need someone love to see yes hallelujah praise the Lord ia ole sapena tatu te talo le whautanga ia te talo lea o lau lava tau tinonga o lau lava tau tinonga o lava I le atua o le au fuatulo tangata atua muia ia lai le talia ina leo lana whautanga ia ai whataitai mai upo te talo le la o samia ia ai whataitai mai upo te talo praise the Lord hallelujah lo wali Yesu wa o sau ia te oe le taiminei wa o iloa wa o le tangata ngasala aina e maliu mo wa o ina ia o mangalo aina e maliu mo wa o ina ia o mangalo ma o le taiminei tama
o te tatala ina atu ai lo nei lotu. O te tatala ina atu ai lo nei lotu. Ina ia e fio mai ai. Ina ia e fio mai ai. Ma fio tu mawai. Ma fio tu mawai. Ina ia ave ai fo ia au. Ina ia ave ai fo ia au. O se tasi o lo malo. O se tasi o lo malo. Vi ia o e tama. Vi ia o e tama. Amini. Amen. Lo mātou tama pa iai. Le uro o fio li langi. O e sila fia mai ia fia fitama. Lo tu lau whanau o ina tatala ina atu ia te o ia fia fitama. Ina ia whaau whale o le li o le ola i te tono o lātou loto. Ia li ia tatalo atu i lau fio na ia fiafi. Ia e whaamanuia ia te i lātou tama. Whaamanuia ia te i lātou mo lātou mana onga. Ta i to atasi tama. Ia whaamaloloi o lātou tino. Whaamaloloi o lātou mawhauwhau. O ani mai tama. Whaamalolo lau whanau. Leli ia oi fo isi tangata na whaiale nei tatalo ai umana o mia ina ia toi whaafowina le mawhtanga ma lawa fio. Tatalo lava ma le whaatau anau i lawa fio tama. Ia whaamanuia ia taia. Talia i lawa fio lau whanau leli ia. We ua ofo atu o lātou o langa i lawa fio tama. Walo malolo mātou atua. Tatalo leli ia i lawa fio whaamanuia oe. I nai o se mātou atu no o sa mo i lātou uma lava o in whaafonga whaalunga kumania fiafi. Ia mawalunga lo vi inga o na ulu sua Yesu Kiriso wala toa te talo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Whaftai le tua pēwhina e te talo mai le te talo le a. Mei ei fo i amea e te tau na a. O le vaitau la fiua pa ia le atua. Yo le whaatino ina leo le tatalo. Ia masaili se mea e te alu ia e te mafutai. I mai tapua ina i piso soani i lo ola soifua whaaleanga. Ai whaamania le tua i te o tolo. Se upofoi o sasi i la maua whaasoa asu nea fiafi. I whaamangalo mai a ona whaatau wha. Ai maa ua tatalo mala ua maa ua mana onga. Ia awe se mea ngā mo oe malo ai. Yo na ngā mo i maua, mai te tali tonu, e a ngā fo i mo. Ia whaafitai fo i le Global Kingdom TV channel na o nanga le soa tau mo ki riso. Ima mo le soa matua maalo whaanga, le matua tai tai, na le whai tua ya, ula le masiu ne maa. Ia le wha malo longa le tua le matua tai tai, mo matua visia lava ulo. But we will see you soon. Whaafitai fo i le matua whaathengainga, mai whai tua. Ia me se fo i ia, le ia tama malo lo ya mama jet a fele la a me se fo ia le tapo inga le sato to inga ya so alo pa fetai lava a te talo mo i ma ua ya so alo me se fo i pa yonga i sa ilia i neva ya so thank you for your prayers, thank you for your encouragement. I fa fetai fo ia te oi o lo ma futa mai na fai ua wale lo ato ko mengi ia o te loa ia i te temi papa ai atu ai a fai na sausa pisi ia na ia hasta Mike mai le tali atu ai ia ai whamani ele atua toi mafuta mai fo i asa sao o lumanai i lisi fo i whapoponga le o nanga ale soa tangu ki riso ia o tu sia fia moli o lo whaanga ele i whai wina ta whakalamene te talo ia o talo whaanga lava nawa momoli i se tatou atunu ia me se fo i o le kalesia ia male tatou soa tangu ki riso ia me se fo le sunga ya Mike mal fatua maftai mal o nanga ia le ali. Amen. Ia lela o whaai wina i ta ue le te talo. Aftai te maa wai uman mania le polo kalame. E nā tia le whaatau wa au. Ai mātua te tali tonu wa hanu lau uku mani mana. Wha maa ngalo le maa au nanga o le nganga ni lea fiafi. Ai i wha ato atua mai e loa nganga malo. E loa nganga pa ia. I wha manino. Wha manino a tili i eo i lawa fia ma pa ia. I eo ma whanongongo mai. Whamania i lau whanau whanongongo mai. Whamania le masauti nuo Samoa. Whamania i lau nuo Israel. Whamania i eo pupua ngā tia. Whamania fo i le tua tama. Lea o nanga a le Global Kingdom TV channel. Ina ia so le lalangi. Molo tala le nei. Father, we thank you. We pray this in the mighty name of Yeshua. Amen and amen. Amen. Ia manuia le vai aso. God bless. God bless. Fa saifua.
Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu ne fiafi ngo sua la ulu. Pule fo matamua sa longa ifo. Fanga ia mpalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe fitu. Malese lua suvalu ya sa yeisa no malanga tua isala elu sa mola tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ya tonu fo lo ya te oese la ngona fa pena na efia lu pa ia pro no le tua ya ele si taimi po e talu fo ile tua mo si taimi yo le mi le le lua fe lo lima lo fa pena na ye fa mo le tatu malanga ya fa ti fi malanga mai lo ainga ya ise no o te fia yeise la ngona sa luitawina ino tangata ino tu mo vai le mongo olive i olo i ai pefetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo i le lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on a au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo i lea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leile tātou te malanga atu ai. Ia, Israelu, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua, ia o lo ta tia i o tā lima, ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai, purenga le tātou Global Kingdom TV, ia mapuki e loso o wanoa, awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata, o nei le tasi se saito lo fa pena ona tala no matus pa ia tausanga umalawa alo i malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua leva enga ma leva o le mena si fiele nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua fa via fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu fa moe ona o Yesu. God bless you. 5 time. Hello, Talo Falava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talo falava, wa paanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fe sulfa na o malanga isala elu. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famani na ia ole
o le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whilua inga le na tatalo ai ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngale tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo talo le tu ai ma nei fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia te te ne mo finish fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa manoa o te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese foli faitau le afio ngā le atua. Ia ese foli vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai matou baptisonga i sunga foi fa fengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga fa aftai i le atua, le ia vanoa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wavanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wavanoa, ia e fai malanga atuai, o no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa suanga fa mui Whaftai le atua mo le nei amanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu i ai, o le a e iloa ai, pei ona o wo i ai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.